Iyo uvukiye mu muryango mwiza utuje utabamo amakimbirane ndetse ufite byose yewe n'ubutunzi, aho ngaho isi uba umaze kuyitsinda kimwe, ndetse wavukira kwa perezida byo aho ngaho uba umaze kuyitsinda bitatu harimo n'icy'umutwe, kubera ko abana b'abaperezida ni bamwe mu bana babaho neza, babona byose bashaka, yewe kwiga neza, kuba heza ndetse no kurara heza, yewe no kurya neza biba ari nk'itegeko. Ni nayo mpamvu byakugora kubona umwana w'umukuru w'igihugu asa nabi yewe adafite n'isura idakurura abantu, ibyo ngibyo byakugora cyane. Iyo abaye umuhungu aba asa neza, naho iyo aba umukobwa bikaba akarusho, kubera ko abana b'abakobwa ni bamwe mu bana baba bazi kwiyitaho, ndetse yaba umwana wa perezida byo bikaba akarusho. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku bana b'abakuru b'ibihugu bo muri Afurika y'Iburasirazuba bafite uburanga bukurura kurusha abandi, ariko turibanda ku bakobwa. Uri ku mwanya wa mbere ari buze kugutungura, yego bose ni beza, ariko muri babiri barimo uwigiza nkana. Iyi ngiyi ni top 4 y'abakobwa beza ba mbere b'abakuru b'ibihugu muri Afurika y'Iburasirazuba. Ku mwanya wa kane hari Wanu Hafidh Ameir, umukobwa wa Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Yavutse ku wa 9 Gashyantare umwaka w'1982, avukira ahitwa Zanzibar muri Tanzania. Uyu Wanu yakuriye muri Zanzibar, aho yize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Yize International Relation muri Center for Foreign Relations, nyuma yize amategeko muri Open University of Tanzania. Ndetse uyu Hafidh yinjiye muri politiki akiri muto cyane, yabaye umudepite muri Zanzibar ndetse no mu nteko nshingamategeko ya Tanzania. Yaje no kugirwa Deputy Minister of Education muri Tanzania. Ndetse uyu Wanu azwi cyane kubera politiki nyine, ndetse n'uburanga bwe butangaje, ubuvugizi bw'urubyiruko ndetse n'imyitwarire ye ituje. Umwanya wa kabiri haraza umwana w'umukuru w'igihugu cya Kenya. Uyu nguyu akaba yitwa Charlene Ruto, umukobwa wa perezida wa Kenya William Ruto. Yavutse ku wa 11 Mutarama 1993 i Nairobi muri Kenya. Uyu Charlene kandi yakuriye muri Kenya, umuryango wita ku burezi cyane. Yize Mass Communication muri Daystar University, nyuma yagiye kwiga Hospitality Management mu Busuwisi. Nyuma yo kurangiza amashuri, uyu Charlene yinjiye mu bikorwa by'urubyiruko cyane. Yashinze umuryango ufasha urubyiruko mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse no kurengera ibidukikije. Akunze kuzenguruka igihugu cye cyane aganira n'urubyiruko. Uyu Charlene kandi yamenyekanye kubera ubwenge bwe ndetse n'uburanga bwe, imyambarire idasanzwe, ndetse no gukorana n'urubyiruko cyane, kugaragara mu nama mpuzamahanga, kandi azwi cyane kubera kwiyerekana, azwi nka First Daughter w'iki gihugu cya Kenya. Iyo ugiye kureba mu bijyanye n'umubano we niba afite umukunzi, bakubwira ko nta musore bizwi bigeze babana mu rukundo, ndetse kugeza magingo aya ngaya akaba akiri single. Ku mwanya wa kabiri haraza umukobwa w'umukuru w'igihugu cya Uganda, ari we Natasha Museveni. Uyu Natasha Museveni Karugire, umukobwa wa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda, ndetse yavutse mu 1976, ariko iyo umureba uba ubona wagira ngo afite imyaka 30, ariko iyo uyibaze neza usanga yenda gukabakaba 50. Uyu Natasha yavutse mu bihe bikomeye, dore ko yavutse igihe papa yari arimo kurwana no kubohora kino gihugu. Yize amashuri ye muri Suwede bakiri mu buhungiro, inyuma yaje gukomeza amashuri ye muri Makerere University muri Uganda. Ndetse uyu Natasha azwi nk'umunyamideli ukomeye cyane mu gihugu cya Uganda. Yaje gushinga brand y'imyenda kandi ikora ibijyanye n'ubugeni, ndetse yaje kumenyekana nka film producer kubera ko yaje gukora filime izwi kandi yakunzwe cyane yitwa 27 Guns, ivuga ku mateka ya se Museveni. Icyatumye Natasha amenyekana cyane mu gihugu cya Uganda ni uburanga bwe ndetse n'imyambarire yidasanzwe, ubwitonzi bwe ndetse no gukora fashion, ndetse yewe no gukora izo filime. Mu bijyanye n'umubano we rero, uyu Natasha akaba yarashakanye n'umugabo witwa Edwin Karugire. Uyu Edwin Karugire akaba ari umugabo ukomeye cyane ufite business hariya mu gihugu cya Uganda, ndetse akaba ari umuyobozi ukomeye cyane w'umunyamategeko. Ku mwanya wa mbere hariho umukobwa w'igitangaza, ndetse iyo umurebye uba ubona ko ari mwiza koko.
yewe abenshi banatangarira ubwiza bwe, kuko abenshi bakunda kwibaza ukuntu Imana yamuhaye byose, yaba ubukire, yaba ubwiza, yaba kuvukira mu muryango mwiza, byose nta kimana itamuhaye. Uwo nta wundi rero ni Ange Kagame, umukobwa wa Perezida Paul Kagame. Yavutse ku wa 8 Nzeri 1993, avukira i Buruseli mu Bubiligi, ariko yakuriye mu gihugu cy'u Rwanda no mu mahanga. Niwe mukobwa umwe rukumbi mu bana 4 ba Perezida Paul Kagame. Ndetse uyu Ange Kagame yakuriye mu muryango wubaha uburezi n'indangagaciro. Akiri muto yize muri Dana High School muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nyuma aza kwiga muri Political Science muri Smith College. Yakomeje rero amashuri ye, akora Masters muri International Affairs muri Columbia University. Nyuma yo kurangiza amashuri ye, Ange Kagame yatangiye gukora mu biro bya Perezida w'u Rwanda mu bijyanye n'igenamigambi ndetse n'isesengura rya politike. Ndetse yagaragaye mu bikorwa byinshi bijyanye n'urubyiruko, abagore ndetse n'iterambere ry'igihugu. Uyu Ange Kagame rero akaba azwi cyane kubera uburanga bwe, nk'aho mu mwaka wa 2013 ubwo Perezida Paul Kagame yajyanaga nawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusangira ifunguro rya nimugoroba n'uwahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Obama. Abenshi batunguwe n'amafoto y'uwo mukobwa, kubera ko abenshi batari bamuzi, batunguwe n'ubwiza bwe. Komenti zabaye nyinshi cyane kuri iyo foto ubwo yarahagararanye n'abakuru b'ibihugu byombi, kandi inyinshi muri zo zagarukaga ku buranga budasanzwe bw'uwo mwana w'uwo mukobwa, ari we Ange Kagame, umukobwa wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ikindi cyatumye amenyekana ni imyitwarire yituje, ubwitonzi bwe ndetse n'ikinyabupfura, kwitabira ibikorwa bya leta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu bijyanye n'umubano we, yashakanye na Bertrande Ngiyingoma, kandi bafitanye abana 2 b'abakobwa. Ngiye gukomeza kubuvugaho bwakera bugacya, kubera ko uburanga bwe burivugira, nawe amaso araguha, ngira ngo uri kubireba. Gusa aba bana b'abaperezida berekanye ko kugira ubwiza ndetse n'ubwenge bishoboka, yewe kuvukira mu muryango ukize bitakubuza kuba wahiga ndetse nawe ukagira icyo wigezaho. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, kandi nimba dusoje tukiri kumwe, uri umuntu w'umugabo cyane. Nta kindi ngusaba no gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu umunsi ku wundi uko bwije uko bukeye. Murakoze cyane.